laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. alhamdulillahi rabbil alamin ولي الصالحين نحمده جل جلاله وعز كماله ونشكره ونصلي ونسلم على رسوله وآله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة، أحييكم بتحية زفها الإسلام وجعل عنوانها السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم الصدق والإخلاص في القول والعمل وفي السر والعلانية، وأن يجنبني وإياكم السمعة والرياء، وأن كل ما يسخطه جل وعلا ويأباه، إنه سبحانه وتعالى ولينا ومولانا، نعم المولى ونعم النصير. أيها الإخوة، هذه جلسة نريد أن نتذاكر فيها مسألة مهمة وحاضرة وواقعة في أرض الواقع، ألا وهي شبهات حول تصوير الفوتوغرافي وكشفها. ونسأل الله عز وجل أن يلهمنا رشدنا وأن يقينا شر نفوسنا، إنه سبحانه وتعالى يتولى هداية عباده. رأي يتي الله تبارك وتعالى en juuli e nelaɗon sallllahu alayhi wa alihi wa sallam. on salminama salminago ngo handuɗon, salminago islam. aray landaki wattugol tarjama oɗo khutba ko khutbaji ɗi julɓe andi hino udditire yewtere islam tabarrukan, ɗaɓɓugol yo Allah subhanahu wa taala waɗu barki e jonde nden, waɗa moƴƴere e jonde nden. haray si ɗum ɗo feƴƴi e ko raɓɓiɗi kon ka renugol waktu on, ɗen faala e nde ɗo jonde wadde mudarasa, woni jangidugol ala wasni mufaala, wa mudakara ala wasni mufaala, jangiden en fof waɗen tabadulul ara, wattiten faamuji ɗin hawtidiren ɗi ndaare nde tawno qasdu on o woni gooto. haray hino haton jinni ɗaɓɓitugol ko honɗum waɗi sabu qasdu on si woni gooto, amalu on haɗi wona guutum. ko waɗi qasdu yimɓe sunna ko hunde wotere, ko ta'atullahi azza wa jal wa ta'atu rasulihi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ala fahmi salafil umma. ɗum ɗo woni qasdu ahli sunna, ko etagol ɗofto joomi men, ɗofto nelaɗo e dow faamu ɓe nelaɗo on newnoɓe, woni qasdu on. joni noon ko faalaɗen jangiduɗe ɗo kon koko pottuɗen hino e muɗum mahallu al ittifaq mo tawata la nisaa fiha bayna ahli sunna wal jamaa ijmala. hino woodi toon ka wiyete mahallu nisaa, ka tawata lurral yani e muɗum hakkunde ahli sunnati wal jamaa tigiri, yiɗen waɗidude mudarasa wa mudakara. ndaren la'alla Allah azza wa jalla an yubayyina lana fi hadhihi al-jilsa ma yajibu an nakuna alayhi. ko waɗi ko wiyete taswir hino jeeya e ko tawata karmo koɓɓen ɓe wi'i hino jeeya e asbab hudusi shirki ala wajhi l ard, nandingol e fotugol tentini moƴƴuɓe ɓen no jeeya ko woni sabu ha shirku fuɗɗi, jomumen neli nelaɓe rentinoɓe. hino jeeya kadi e ƴangal summa wa min wasaili shirki wa dhari'atun ila shirki billah, foto taswir no jeeya kadi e ƴangal yottinalngal yimɓe ɓen e shirkangol joomi meɗen. joni noon no jeeya e qa'ida andaɗo fotta, qa'idatu saddu dhara'i'i ila al muharramat, qa'ida uddugol kala ƴangal yottinalngal yimɓe ɓen e ko harmi ko. waɗi inna allaha ida harrama shay'an
harrama alwasaila ilayhi so harmini hunde o harminay ƴamɗe yottorteɗe ɗen e ɗum ɗon o harminta hunde nden o newina yottorɗiɗi so waɗɗini hunde o waɗɗinay yottorɗiɗi so harmini hunde o harminay yottorɗiɗi ko ɗum si tawi alwasailu laha ahkamul maqasid ɗum hino jeeya qawaidu ulama'i l usul joni noon oɗo photo ko wonata kon hara ko tamthil ko mahugol hino fotta hino harmi mahugol ma lesugol desingol waɗira jungo ngon hino fotta no harmi ɓe lurri wuuridaɓe ɓen fewndo ka ɗum ɗo heyɗiti ɗon woni photographia ma vidéo ma film faamuji maɓɓe lurri taw si ɗum ɗon naatay e umumu tahrimi on ka ɗum ɗon yatahassas ɗum ɗon no wawa heerinede hara naadaka e mum joni noon ɓayri yimɓe sunna hino mari mabadi ko wiyete koɓe fuɗɗori kaɓe fuɗɗitorto hiɓe mari kadi almabani no woodi koɓe mahi koɓe yaata e dow mum no woodi kadi koɓe yarata ɗen haton jinni jomi men wi'i wa makhtalaftum fihi min shay'in fa hukmuhu ila Allah Allahu tabaraka wa taala wi kala ko lurruɗon e hunde nattene ka Allahu o jomi men o wi fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi wa rasul so lurri e hunde tum nattende ka Allahu on e ka nelaɗo on feeñanayi on ko waɗi jomi men accitira en ni tun ka diina makko wa dammoy koye ala reenowo hiɗen ayna ɗen reena ɗum neli nelaɗo on tippini deftere nden ka en acciraka ni goy jonon no woodi ko faala ɗen wadde ngal damal o photographe fotirgol caméra ma téléphone e ko nande muɗum ma filmirgol caméra ma téléphone ko mari wonki kon joni si tawi photo on harmi few umuma ari harmi ni ene konngol karamo kojo ko o mari daraja e teddungal o konngol makko no wawi heerinde nassu joomi meɗen ko yewtima nelaɗo ko maaki ɗum ɗon landoto ɓen ko waɗi umumatuji arɗi ɗin e photo fof fiya heɓitu nassun mukhassisun ɗum no hato jinni adda weeɓita si ɗum ɗon heɓaki haray innama tukhassisu umuma nususi bi aqwali ulamai fa hada la yajuzu ittifaqan la yukhassasu umumu nusus illa bi nususin tukhassis goɗɗo wata heerinirde konngol joomi men e konngol nelaɗo o waɗira ɗum konngol karamokojo joni ko ɗon faalɗen jangitude faalaɗen nattude kadi mabda goto mo fottuɗen wondema karamokoɓe tawhid ɗetti a taswir damal ngal waɗingal e kutubu tawhid naadingal ton fiyoɓe hollu wondema taswir no harmi bal taswir no jeeya e ko yirbinta tawhid hino jeeya e ko bonnanta julɓe ɓen tawhid maɓɓe o no jeeya ka yottinoyta yimɓe ɓen ka sakkitorde e shirku billahi o ko ɗum so weɗette babu taswir ɓe naade kitabu tawhid ɗum ɗon ko maarene joni noon ɓayri konnguɗi karamo koɓɓen hino dartoreede nassuuji ɗi tawata ko ɗi umum hara ko konnguɗi karamokoɓe wiyete kamɓe dey ɓe faamirali no e joni kamɓe si ɓe faamirali no faamu maɓɓe ngun heerinta ko huuɓiti konngol maɓɓe heerinta ko huuɓiti ɓe ala on daraja joni sen howti ka kitabu tawhid en fowɗen fotti fi ndeɗo defte alladi huwa haqqullahi ala al ibad nde cheikh mouhammad bin abdulwahhab alayhi rahmatullahi ɓe windi a ndaaray tawa min al alif ila al ya a taway ko qala allahu wa qala rasuluhu wa qala sahaba wonemayi
ko ɗum si neɗɗo gooto jarri borano yuugol cheikh mouhammad bin abdul wahab telen ka wiyete to Inde woɓɓe wi Pakistan tawi himo añi mawɗo on haa ka ngayngu hatti licca'i aata sabu saako tooɗi o hocci o nani ko neɗɗo heeferɗinoowo ko neɗɗo yawiiɗo waliyaɓe ko neɗɗo yennoowo karamokoɓɓe ko neɗɗo mo teddinaa mawɓe ɓen ɗon anndi ɗum ɗo caa'i um fiihi no saaka jokkuɗo ɓe o kadi ko nii waɗi nannduɗo e maɓɓe o ko nii waɗi on karamokoojo tawi o jannay darsu haa o gayna ko o fermirta darsu on ko waɗugol du'a la'natullahi ala muhammad ibne abdul wahab o huɗay ɓe haa o gayna si o ferma darsu kala ka o janni ñande goo karamokojo sunna tawi wawata wowlande o yo accu ɗum accinamo ko yo ɗaɓɓo e kitabu tawhid o itti ngarngon haa fuɗɗi heddi ka baafa ka damal aranal o ari o tawa darsu on ɓe jangi haa ɓe gayni o weeɓiti deftere nden ganndo no yiɗi deftere karamokojo wi ayu kitabin haada woni kitabu yatahaddas ani tawhid ko deftere yewtande fi tawhid tawi himo ɗaɓɓi yo oya luɓo mo ma toromo okkay mo o faala yo faamu mawɗon wi ala to irini o taali onni min fadlikum mi luɓii on mawɗon wi ila mata onni ila baada kadin haa faɗɗi janngo fii taw wallinoy nde o ronka janngude kisan mawɗon hooti waali e mayre rewdi jangi yara algaraib fi l abwab fi ltabwib fi l istidlal fi lhukmi ala al ahadith subhanallah fi lmasail onni muallifu hada alkitab alimu rabbani winduɗo nde deftere ko ganndo ne owo e mofte oya noon arano e deftere nde faɗɗi janngo mawɗo nginni awkatalan deftere nde ma wallami mi heɓa wonde onni son faalami hokkay on nde wo kono wiyani winduɗo kombo windi nde wo kon no wiwɗon e mayre ko windako wo subhanallah ko firatana ko hawa noon almuallifuhu alimu rabbani ko gandu molanaɗo oni allahu akbar ya cheikhana huwa muhammad ibni abdul wahab o wi ha muhammad ibni abdul wahab alladi kuntu al'anuhu fi kulli lmajalis on momi huɗayno e kala jondeji wona wo idan kadabu alayhi wallah waɓe fena e makko andi ko sha'i ato jogino aɓe feni e makko fiyo wona mawɗo on gonga o addori wonde goo nde ngaro woni e mu'u inde woni e mu'u oyni on yiɗo mi ittu ngaro ngon hay tawi mi alano mi wiira jange on yiɗamo o andon ko kanko jango mi itti ngaro ngon fiyo on yi'u ko woni nder ton kon andon noon ko wona wowlede ko mawɗon weltori gila nden ñande taaba wa raja'a allah ani cheikh ɗacciti fiw nde ɗo deftere mo jangide hara wona ko sha'i atuji wonaɗi sakede penale ɗe hara ko ya jangu defte maɓɓe ɗen a nanay ko wona wolede kon e ko woni nder ton ata en hoɗɗoɗiri ɓuyi nde ɗo deftere kitabu tawhid cheikh on no waɗi ga damal ngal fof andi janguɓe kitabu tawhid ɓe maki baab woni albabu assabi wa salasun capantati jeɗɗaɓal man ataa al ulama والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله بماكي قدام الهولينغا كلا دفتي دو كرمو كوبه ما او دفتي أردي بلانبه كهرمين غلق الله أن دجينيكم ما كدجين غلق الله أن هرمينيكم kala waɗuɗo ɗum wondude andugol ko ɓe harmini kon no dagi ma ko ɓe dagini kon koko harmi haray faqad ittakhadahum arbaban min dunillah haray o jogitike ɓe reweteɓe o acci allahu tabaraka wa taala reweteɗo on ngal ɗo damal ko ngal musallam fil kitab yimɓe sunna no andi ngal cheikh on ɓe addi konngol ibne abbas ɓe eggingol
ka musnadi imami ahmad wondema ñande go ibnu abbas wi'uno o jaabi yimɓe o inni ɓe yushiku an tanzila alaykum hijaratan min assama aqulu qala rasulullahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa taquluna qala abubakrin wa umar kombo marɗen tedduɗo si feƴƴine laaɗo ɓuri ɓeeɗo ɗiɗo abdoullahi ibne abbas adde hadis fi dagingol attamattu fil hajj goɗɗo addi yewtere aboubacry e oumar wi o nani ɓen no haɗa ɗum yo yimɓe ɓen waɗu ifrade ka hajju tagaɗu tamattu ibne abbas wi eɓɓinde kaaƴe tippoto saaƴa e dow mum halka on mi innama nelaɗo on ɓe maaki hino newnano selli dakhalatil umratu fil hajj wi'ami aboubacry e oumar haɗi ɗum si nelaɗo on maaki selli e maɓɓe ko hombo marɗa konngol addetengol konngol mum ko faloto ɗum andi ɓe yiiɗo pottinaɓe ɓen alamo suusuɗen ɓannude ɗo si ɗen mari hakkil ɓayle ɗen mari hakkil ka ko wona noon kadi ɓe additi konngol imamu ahmad wondema nelaɗon salla oɗo honno imam ahmad rahimahullah ɓe maakino kamɓe imamu ahmad ñande goo hiɓe yewtida e goɗɗo fi masala ɓe pooɗi ɓe addanimo dalil min alkitab min assunan min al ahadis ɓe soggi sanadu on haa o tuggoyi e nelaɗo ɓe addi hadise on mo ɓe woni yewtidude o wi'i walakin ya ahmad qad kana sufyan athawri la yara hada wo sufyan athawri hare kañum naani yi'iri naani waɗirayno fatwa imam ahmad ɓe maaki ajibtu li qawmi arafu l isnada wa sihhatahu يذهبون إلى رأي سفيان والله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمري أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم بما تمي هاوام هند مي فوتي هاونو دولا مي سوغانا مو حديث ها او توغيو انلا tawi kadi o andi sihhatal isnad o innami wo sufyan athawri na ɗum wi'ayno o hawnaki selli e nelaɗo anda mari mo ɓanna ɗon ala mo ɓanna ɗon hara koyo lundo ɗum ɗon almuhimmu ɗiɗo konguɗi ɗiɗi ɗen wawi ɗi yondinorde ko andire si aboubacry e oumar ibne abbas pottini konngol maɓɓe ka goɗɗo addi konngol maɓɓe faala dirnude maaku nelaɗo o gandi na kamɓe ari dirnugol ko goɗɗo ɗetti konngol ngol naniriɓe faala arde pottinira ɗum maaku nelaɗo o ibnu abbas yewti ko imamu ahmad soggi dalil goɗɗo wi sufyana thawri nani yi'irayno ɓe haawi ɓe pottini hakkille makko hande ɗen mari eɓɓinirteɗo e sufyana thawri o ala en ala on mo wiyeten on no jangi ha o hewti sufyana thawri balde nelaɗon sallllahu alayhi wa alihi wa sallam hiɗen andi nelaɗon ɓe yewtidi e adi ibne abi hatim ñande ɓe jangi o aya ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah kama fi musnad al imam ahmad wal hadith hasan adi ibne abi hatim har no jooɗi andi hari ko yahudujo woɓɓe wi ko nasranjo naati islamu kesum nelaɗon jangi aya on tum o wi nelaɗo ko minen ahlul kitabe wi'aɗo har min reway karamokoɓe amen ɓen ɓe maki adi inni wo nelaɗo har min rewataɓe dey ene mi rewatano ɓe nelaɗon ɓe maaki ene ɓe laatanoki hiɓe harmi nana on ko joomi men dagini hara ɗon andi no dagi ɗoftoɗon ɓe harmino hari ɓe laataki hiɓe daginana on ko joomi men harmini hara ɗon andi no harmi ɗoftoɗon ɓe harmino adibu nabi hatim wi ɗum ɗon de meɗen waɗayno meɗen ɗoftonoɓe e ɗum ɓay meɗen jaɓi hiɓe jangi ɓuri men nelaɗon ɓe maaki fa tilka ibadatuhum ko ɗum ɗon woni rewgol karamukoɓe ɓe inna on no dagi ko nelaɗo on ma joomi men wi no harmi ɗoftoɗon ɓe dagino ma ɓe wi'a no harmi ko nelaɗon e joomi men dagini ɗoftoɗon ɓe harmino kala mo waɗanɗa ɗum haray a waɗanimo dewal ngal joomi men heeroriga waɗi no jeeya ko joomi men heerori harmingol e dagingol haray ɗiɗo nassuji tati
ɓayri wona tigiri sonko hino jeeya e ko ɓuri himmude ko faala ɗen faamude ɗin ɗon konguɗi tawgol ala hay gooto hay e gooto mo wawɗen ɗettude konngol muɗum fawen e dow konngol nelaaɗo hara en heeɓi jam en heeɓi kisa ɗum noon kala daraja mo jogii e gandal fewno ɗo ko ɓuri towde e daraja gandal ko wona wiyeede ko docteur ustade kano woodi fawkahu sey ala si tawi Aboubakry Oumar pottinama ka konngol maɓɓe arata faale pottinde maako nelaaɗo Sufyana Thawri pottinama haray ɓen mari ɗo ustade jo ma docteur jo mo konngol mum addete ete yo pottin maako nelaaɗo hombo wonta on wala ɓayle buy wonɓe dallinorde ɓen ko konnguɗi karamo ko ɓen goye woni dallinorde kono ɓe ronku faamude karamo koɓe ɓen ɗofta golɓe hino waywa lamɓe ɓen ka ɗofta golɓe joni men o wiya ayuha alladina amanu atiu llaha wa atiu rasula wa ulil amri minkum karamo koɓe tafsir ɓe wi ko fi honnum haɗi joomi men heerinana ulil amri ta'a o waɗi ta'atuhum ma'tufa atiu llaha wa atiu rasula ɓay joomen no mari ta'a mutlaka nelaaɗo no mari ta'a mutlaka ɓe montana ta'aji ɗiɗi ɓayle tawno karamo ko ɓen e lamɓe ɓen ala ta'a illa tabi'a ɗoftare maɓɓe nen koye taw koye jokkugol joomi men e nelaaɗo ɓe montana ta'a on ɓe addana wawul atifa wa ulil amri minkum fanni ma hiɓe ɗofti allahu on e nelaaɗo on ko ɗum ɓe yamiri on ɓe demontana mutlaka on ɓay ɓe alaɗo ɓen faamude yi kaɓe montanama ɗon wa atiu ulil amri minkum ɓe alaɗo atiu llaha ta'a mutlaka la istifsar wa atiu rasul ta'a mutlaka la tafsila ko mutlaka wa ulil amri minkum ta'atun muqayyada mata fi ta'ati llahi wa rasulihi ko waɗi la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatin khaliqi ɓen faamude ɗum ɗon joni almuhim aren ley seeɗa ndaariden en fof ko alda e sonkugol jangguiden makuji nelaaɗo ɗi ko ari kon fi taswir sen jangi ɗin ɗon fuu ɓe walliniɗa e lanɗoto hon tawi ko honto konngol karamo kojo wawata naatude ɗo itta ɓu ɓayna makuji nelaaɗo koye an wona addede ɗum ɗa dagine ɗum ala dey ko faamuji tu hada akhi fahmun minni ɓayno woodi no hulɓini ha no hulɓini a naway a yiyay neɗɗo jannguɗo janngoyɗo ha wiya arti tankina waway ɗowde mofte nelaaɗo ɗe naɓa ɗe eko nafata ɓe ko wi'amo ceerno fotagol no harmi o innama ɓaynon karamo koɓe ɓen saudino fotade a jaɓa an ko ɗon fewniɗa ha joni an a ronko sendinirde qala allahu wa qala rasuluhu wa qala al ulama wa ronko sendinirde ɗum karamo koɓɓen ko wowlata kon ɗum no wawa cinkidirede eko jomen eko nelaaɗo yewtata cinkonirta si en darti cheikh mouhammad bin abdul wahab ɓe addi babu ma jaa fil musawwirin ndareɓe ma kaali fi taswir bal fil musawwirin damal 60 ɓangal babu sittu 60 ɓangal ɗo ka kitabu tawhida tampoyta few andi ko ɗum woni ihala sappingol aranayo yaw o patte nder ton hara anda ko on to yiitirta ka damal 60 ka kitabu tawhid kala nde jogiɗa hayti nde junnita nde muula ngal ɗo damal ɓe junnitoya ɓe muuliday lutondirta ɓe wi damal yewtaygal fi fotoɓe ɓe wonelaɗon sallllahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe maaki jangen hadis je ɗen wo joomi men wi'i e hadisul qudsi qala allahu taala hadisul qudsi woni ɗum waman adlam mimman dhahaba yahluqu ka halqi ala toñuɗo ha hewti
on mono yaha eto tagugol wako mi tagata kon moƴƴina sifa komi moƴƴinta kon joni mi wi si ɓe wawi ɗum fal yahluqu yoɓe tagi zarratan abbere aw li yahluqu ma ɓe tagi habbatan abbere ko zarra ɓuri fanɗude habba kono fof ko habba aw li yahluqu sha'iratan ma ɓe tagi leeɓol ɗum ɗo fof ɓe wawa akhrajahu si en darti walahuma an aisha ari ka riwaya imamu boukhari muslim riwaya mamen aisha nelaɗon ɓe maaki ashaddu nnasi adaban yawma alqiyama ko ɓuri mawnude lette e sattude lette ñande ɗangal alladina yudahi'una bi halqillah ko ɓen etotoɓe nandingol e golle maɓɓe ɗen tagu allahu mum wandi ɗo e janngani woni fire ala ɗo kadi lowɗo ko imma fi sahih boukhari wa muslim aw fi boukhari aw fi muslim fof no selli bal cheikh ibnu bas hiɓe jogii aljawabu lmufidu fi taswir hiɓe moɓe may hadis je nogay e joyi selluɗe e nelaɗo hollayɗe fotugol no halmi mutlaqqan kono karmo kojo deborirta ɗo dagina ɗum goto yoni hadis nogay e joyi selluɗum kenno sappo hunde wotere taw on waɗu moƴƴa so on waɗi o lettete ɗen kadi no satti taw on waɗu taw waɗu neɗɗo adda ɗon par ce que e c'est à dire ha daginana ɗum yimɓe ajib wa garib hara kadi ko wiigol hurriyatu ra'i ya ahi o tinni o yii eyi kanko so tinnike o falji o fandaki faljere nde si enen faljere nde laaɓani en no harmi ka ɗetten faljere makko nde kanko o tinni o faandi moƴƴere o hawritali e moƴƴere nde kanko himo mari nganto ka joomi me'en kono enen yiwɓe faljere nde si en jokkimo e faljere nden kono to heɓoyten nganto honto nganto men ngo woni en alaango al alimu la yuqallat wala yuttaba fi lkhata karamo kojo ñentintake o jokkatake e faljere o aybintake noon o sabotatake sabu faljere nden kono o jokkatake e faljere nden bal ibnu abbasin wi nelaɗon sallllahu alayhi wa alihi wa sallam o nani hiɓe maaka kullu musawwirin finnar kala fotowo o naato e yiide yuj'alu lahu waɗantemo bi kulli suratin kala foto mo fotuno sawwaraha mo fotuno aduna nafsun wonki o wi'e yo wattan on foto wonki yo addabu biha o lettire sabu wattugol konko o wawata wattude fi jahannama ha ñande o watti konko o wawata wattude ko honde o sertatay ɗe lette o wawata wattude si tawi lette ɗe ko fannima a wattanani ko fotunoɗa kon wonki a alaka itta wonki watta fannima a wattali wonki lette ɗen ɓuttata a heɓata wonki ko honde lette ma ɓuttata ko ɗum naadumani ɗum ɗo ɗe lette ɗo fof ko fotugol tun filmugol tun no jari ɗum ɗo no hewti ɗum ɗo no yoni ɗum jona hadis on kadi goɗɗo gari fi sahih boukhari wa muslim marfu'an nelaɗon ɓe maaki man sawwara surata kala nandinɗo nandolla kala fotuɗo foto fi duniya ka aduna kulli fa o fawete an yanfuka nde o wuttoyta fiha e mum arruha wonkiki walaysa binafiqin wona o wuttowo abadal abidin fannima o wuttani haray himo lettede o heɓatade ko wuttira ton ndaare ɓe jiɗi kon ɗum hari kala mo ko ɓe ndaara ɗi usuluji wallinaɗi ɓe wallitoro faamugol ngal damal ndaare man sawwara suratan hadihi nakira suura on kala no o wayi o janɗiwo o fanɗiwo o labawo o kaaniwo o desinawo o lesawo o fotawo kala no woni ko suratan nakira fi sigati maada al isbatu wannahy sinati e mum fof ya ummu huuɗi tawi jon noon si tawi neɗɗo wi'i kullu musawwiri finnar ko nelaɗon maaki ɗum nelaɗon ɓe maaki kullu bida'atin dalala ko kamɓe montani on kullu on bida'a ɓe montani mo kullu tawi ko satti o a jaɓata bida'a moƴƴo no woodi ɓe montani suura on kullu tawi ɗon hiɗa waawi jaɓude foto moƴƴuɗo no woodi fuule ko kullu ari an hiɗa andi mana kullu on awan
si kullu ari ka foto kullu ari ka biɗa ɗa a wi ko moƴƴi ala ko kullu on haɗi jaɓa ɗa a wi ko moƴƴinoto ko kullu on ari ɗon haray kullu no majjammaɗa hara famani kullu ha non famude o kullugoy ko wano noon hina jeeya e makuji nelaɗo ɗin alayhi salatu wassalam ka hadisa arɗo li muslim an abil hayyaj qala o wi qala li ali ibn abi talib radiallahu anhu o wi ala ab'athuka accatami nele ala ma ba'athani alayhi rasulullah ko nelaɗo on nelunola ñande goo alayhi salatu wassalam ko honɗum ɓe makannolan ko allah tada'a suratan wata accu kala photo e nandolla illa tamastaha sina a mehay fimu fitta ha laaɓa wala qabran mushrifan wala qabru ɓantangu maha illa sawwaytahu sina a feppinaygu ha ngu feppangu haaɗa ka andete ɗon ko qabru harangu mahaka on anni bina'ul qubur ko wasilatun ila shirki billah wa taswir ko wasilatun ila shirki billah ko honno haɓirten wasilatul bina'i newnen wasilatu taswiri fal kullu wasilatun ila shirki billah ko honno wirten mahugol ka hoore kaburuji winda ko shirku naɓay e shirku ko biɗa fotugolngol naɓay e shirku no harmi wiyen ɗum ɗa mematake no harmi waɗuɓe ɓen ko biɗayankoɓe ko shirkoɓe no natirto no yaltirto an ko wonɗa wadde ɗon kon ko honto fokkiti ko honto naɓata ila shirki billah ko ɗum si tawi sino jeeya e makuji nelaɗo ɗin alayhi salatu wassalam arɗi ɗin ka babu taswir hollay ɗi moodi jurɗo hana memminde fi dagingol photo tentini e o asru mo wonɗen ɗo ka yimɓe ɓen manki rentare yimɓe ɓen loƴi gonɗinal yimɓe ɓen ronki wawde jogaɗe hoore mum e alaji ɗi hara photo ɗum no dagino tinnare karamo koɓɓen no firtuno harminde ɗum hande e dow julɓe ɓe hara no daginogo wiiɗe tinnare maɓɓe nden no haanuno jonnude ɓe fatwa annahu haram lil waqi laare joni ɓay daginama karamo koɓe no fotade karamo koɓe no filmade rewɓe ɓortiɓe no fotade rewɓe ɓortiɓe no e filmade rewɓe buumiɓe no fotade rewɓe buumiɓe no filmade rewɓe tiggiɓe no fotade rewɓe tiggiɓe no filmade fayɓe no fotade fayɓe no filmade mawɓe no fotade mawɓe no filmade ko mbo heddi ko mbo lamditoyte ɗum ñande dangal ko nelaɓe ɓen kaa ko karamo koɓɓe na kamɓe woni ɗo na kamɓe woni fotade filmu ayi ay karamo kojo wi'aɗo ko karamo kojo tawa téléphone makkon so huɓɓini himo watti ɗum album tiw nder ɗon photoji wo ko o karamo kojo photo makko no waali ka laalagal wo album on no harmi himo wattimo ka jiifa honto ko harmi kon album on himo ɗetti ɓeygu makko e ɓikkunkun waɗi nder ton o yi joni pinal julɓe ɓen yehi ha joni ɓe wii sa noddaylan ko a waɗi yi'indire eyi andi ɗum no firti mi tawi pas eyi no firti an wata photo eyi wimi mi phototo mi filmoto sa sirion ñanda an ko a karamo kojogo mi landaki ɗum honto yakara sa jo yimɓe ɓe jokkima honto ɓe fokkiti muskila ɗiɗo makuji nelaɗo fof kullu musawwirin finnar inna ashadda annasi adaban yawma alqiyamati almusawwirun neɗɗo daro wi'a ɗum ɗo wona o photo fewndiɗo ɗo e garoya yi'ugol konnguɗi karamokkoɓe hande o fittanayi ɗiyen o sugo ha laaɓa si waɗa lekki on andi temme si lekki waɗama e mayre mbordi ndin no ton mbordi ndin waray lekki ki kono si jommum ŋaññike fittama ha tewu ngu hettike ngu wojji coya yiigu a junjay conde tum bisnillahi gollodira mbar non ala ka lootede eyyi wonɓe fotade filmoɓe
e dambiɓe sunna ɓe hiɓe mari subuhatu e nden toɓɓere ko waɗi a memminay tu ɓe addane karamo kojo ɓe darnane yeeso nelaɗo ɓenna ko wiyomi waɗa a gandanal nelaɗon maki men nani kono ko oɗo wiyomi waɗa ati o ko gandoni ko neɗɗo sunna andi neɗɗo si sennidira foññe colli o wooca e fof o dafa eyi a sennidiri wooka ñaamugol a tawa e fof wona foññe mawɓe fulɓe fuuta ɓe wi kappe e kanŋe no ɓattodiri ka inde kono sa ɓattiki ka peesugol a tawa e na guutu ka wiya yelanɗo kilo kappe ndaara ko ɓe lannoto maako wiya waɗa nelanɗo kadi kilo kanŋe ndaara ko ɓe lannoto maako fof ko ka fuɗɗori ko gootu nelaɗo on e karamo kojo ahi ɓenaɓe gootu ɓe ɓolira nelaɗo ko kanŋe karamo koɓe ɓen ko kappe ɓe ɓinirtaki few si nelaɗo maaki gasi ida jaa naharullahi batala naharu ma akali si cangol joomi men ngol ili cankoy kewkoy koye majjay ngol yooloray koy ka almuhim ɗum ɗon no jeeya e ko faalaɗen yewtude jooni noon ɓayri no woodi ko wona wengeede no woodi ka wona wengeede ɗimakuuji nelaaɗo ɗillanɗen ɗo fof en aroya seeɗugol ɗi kono no woodi ka wona wengeede e konnguɗi karamokooɓe fewno ɗo e ko anndaa ko yer wonɓe janngude sunna ɓe kala faamuɗo fotagol no dagi filmugol no dagi si on jooɗi to on yewtiri bil adli wal insaf ko ɓe yewtotoma kon yaltatako on ɗe wolde ɗo ko ɓe inneto cheikh ibnu usaymin maaki photographe on naata e photo harmuɗo on konngol maɓɓe ni ma ɗum ɓe innama min dey mi yi'i photo cheikh fawzan mi yi vidéo maɓɓe ka ɓe waɗata muhabara mi yi photo cheikh usaymin mi yi photo cheikh ibnu baz mi yi photo ɓe addamo ɓe faalawo a andi joni kamɓe ɓe faala faamude gollal karamo kojo ko hujja alal umma na ɗum woni firtude ko konngol hombo e gollal hombo wonata hujja illa rasulullah ala ɓe wi hatta as-sahabi ulama'ul usul ɓe wi'i ida khalafa as-sahabiyu riwayatahu fal'ibratu fima rawahu la fima ra'ahu si sahabajo fillike goɗɗum e nelaɗo o yi'ama himo waɗa goɗɗum ngo ko wona ko filli kon e maɓɓe hay goto newnantake ndarugol gollal makko ngal jokkamo acca ko filli e nelaɗo kon haray fal ibratu fi riwaya la fi ra'yi koko filli kon jokkete karamo koɓe ɓen si ɓe waɗi fatwa ɓe landama ko honɗum woni ñawore photographe filmirgol photographe ma fotirgol téléphone ma caméra ko noni ñawore nden si ɓe wi'i en no harmi ka diina allahu no harmi ka sharia tabaraka wa ta'ala ene si en yiɗi ɓe ton ɗen haani yeƴƴitaɗe ɗum na ko ñawore nden humpaɗen ka ko golle maɓɓe ɗen honɗum noon fewni golle ɗen wona jokkede na ko ɓe woni wolde kon ko waɗi si ɓe wi'i no harmi a yi'iɓe ton ko imma wi'a ɓe anda fiimu ma ɗum wi'a ɓe wawali haɓugol kono an ka wonɗa ɗon ɓay a wa'awa ka ɓe wonɗon na a forsaɗo na a doolaɗo ɓe wi'ima no harmi kamɓe haray no gasa ɓe runku maka kaɓe woni ɗon tawi ko ma non si a ñentiniɓe ɗon an a fewɗaki kaɓe fewni ɗon ko on ɓoye mon nangoyte an son tumbodira wi mi yiino ɓenni honɗum mi wiinoma honɗum mi wiinoma a o wiino no harmi ko honɗum hollaɗa ko ɗi ana oɗon a anda joni
sikomin hollaɗa tere komi nelaɗo hay nelaɗo alayhi salatu wassalam nelaɗo afdalul halqi mo ibnu abbas wi wallahi ma khalaqa al ilahu wala bara basaran yura ka muhammadin bayna alwara nelaɗo ɓuri fof e ko joni men tagi kon si nelaɗo on makani en hunde kaari no harmi ɗon andi si ɓe waɗi nden daganta ko en waɗugol fii ɓe waɗi ka dagante no harmi hey ko konngol maɓɓe ngol holla ɗen si luutodiri e gollal maɓɓe ngal wona gollal maɓɓe ngal ndaareten ka luutodiri e konngol maɓɓe ngol nelaɗo on ko ɗum famuɗa karamokoje si nelaɗon ɓe maaki hey no harmi ayoy awa a yiiɓe waɗa ɗum haray ko ya ñentilɓe ka ko ya accu ko waɗi ɓe mari ihtimalatul khususiya ɓe maaki taw jommu ɓurinayo ɗum no harmi ko jeloɓe jombi ta suusi ɓe ñentinde ɗum a suusa joni si tawi nelaɗo o ɓe maaki no harmi si ɓe waɗi daganta ko en waɗugol ko karamokojo jooɗotoɗen landoɗen ko honɗoni ñawore photo e film ya cheikh huwa ala tawila o inna e komi faami ko alladi adinullaha bihi komi woni ɓattorde joomiyan ka finde kon ko ɗum ɗon no harmi nassuji ɗi no firti ɗum no harmi waɗugol ene ɗa haani fawde ɗon mi yii on ton miɗo yiwde on ton ɓe wino no harmi kono jooni hiɓe ton ɗum ko haajuma ɓe yeetima ɓe yeetikema ko watta kon ka ɓe yeetakima ko kamɓe hollaɗa ay jonno honɗum tampini e no woodi wimami neɗɗo mo tawata si o wowli tum o yurmete ko waɗi sa wi ganndo cheikh kono fiyo noon o wonɗo fotanade ma filmade ɓenna min nde mi yi cheikh fawsan hafidahullah mi yiɓe photo mi yiɓe filme mi yi vidéo maɓɓe ɓe mana mi yi photo maɓɓe kono cheikh fawsan maake ɗum ɓe maaki de no harmi kono noon ɓayɓe maaki no harmi ɓe fotike ma ɓe filmike ɗon joni on tii ammi anda on no janngoyɗa ñanda on ɗum faamoyɗa hay siko nelaɗo ɗum no harmi hay siko nelaɗo walaw afta bil hurma wa fa'ala khilafahu nahtamilu annahu min khususiyatihi e wiye ko kamɓe heerani ka si karamokojo holli en ko nelaɗo maaki kon tertoɗen daarugol kanko ko waɗata fa fi'luhu alayhi walahu ko woni wadde kon ko kanko jeyi siko moƴƴere siko bone koye makko artata o nelaka e maɗa yo holle ko wi'a kon kanko koye laaɓi reedu ɓayri o wi'al no dagi fii o fotike o wi'al no dagi fii o filmike o wi'i no harmi siɗa mari hakkil o yeetike ma ko waɗata kon o nganndi jooni ko cheikh ibnu bas wala dallino reedu mi yi photo maɓɓe mi yi vidéo maɓɓe cheikh fawsan mi yi photo maɓɓe mi yi vidéo maɓɓe cheikh ibnu useymin ɓe maaki ɗum ɗon naata e photo naata e ko harmi kon gasi jooni tumminiren maakuuji nelaaɗo ɗi e konnguɗi ɓe karamokoɓe e golleeji maɓɓe ɗi ndaaren taw si ɗen sennindiri taw hakkunde nelaaɗo e karamokojo enen ɗum no seetani en tan yimɓen ɗum ɓe sennindiri ɗum kappe kange haa jooni sertanaali en ɗum no sertigoy no serti mi sikke yi hay ko nelaaɗo ko honno hannde waɗirde ka nde nelaaɗon ɓe haɗi sahabaɓe ɓen an sawmin wisal taw hooru jokkiriron kamɓe ɓe accuno kamɓe nelaaɗo o ɓe haɗano sahabaɓe ɓe ɓe haɗuno ɓen haani faamude ɗum kono si ganndo wi'i ahi karamo ko ɓen no waɗude kono ko honnum ɓe wi no harmi kono ɓe waɗude ene koko ɓe wi ko gumpaɗa ka koko ɓe waɗi kon koko ɓe wiɗi kon si ɓe wi no harmi ta ndaaruɓe kamɓe ko ali kamɓe ɓe waawi ronkude waawude waɗde kono hollal no dagi jooni sen dartii ɓannden konngol cheikh ibnu bas alayhi rahmatullah
ɓeɗo ko karamokoɓe ɗuuɓuɓe e wonɓe giirude hannde e dow leydi ndi kama jumu'ul fatawa maɓɓe rahimahullah kamo jallarɗo nogay e jeetati baabu ma jaa fil musawwir photowo ɓe waɗi dama ka nogay e jeetati temettati capanɗe tati e jeeɗiɗi ɗo sa yehi a yiyay ɓe maaki hukmu at-taswir al-photographie ɗowno laaɓi ka laaɓa ko noon ñaawore fotirgol photographe ɗo ihtimal ala ɗo ko noon ñaawore fotirgol photographe si cheikh ibnu bas yeetiten ɗo hukmu on haray ɗen humpita ko ɓe waɗata kamɓe haray ɗen holla kadi en ndaaru ko ɓe waɗata kono holla ɗen ñaawore nde ma huwa al hukmu ya cheikh photographe ko noon ñaawore mum ɓe landi ɗo wi ma ra'yukum ko noon faamu moɗo fiman yaqule on mono wiya inna taswir al photographie fotirgol photographe lil insani wonande neɗɗanke on siko photographe jaizun hino dagi amma taswir amma siko fotirgol alladi yakunu bi rasmil yadi desinirgol jungo woɗon fa huwa al haramu ko ɗum ɗon harmi wama nasihatukum ko noni laaɓal mo reedu ya cheikh ibnu bas lil akhawati llati wonande ɓen bandiraɓe sonnaɓe yataqaddamna lil fatwa bi gayri ilmin sonnaɓe wonɓe ñosade fatwa lande jaabo ko alda e gandal kono laaɓal ɗon ɓe reedu jaabagol fatwa anda ɗum no ɗa ko ɗum ɓe maaki fi photographe o si en yiiɓe toon hiɓe photo hiɓe filmo ko ɗum ɓe maaki naɗo humpa ɗen on andimɓe ɓe ronko sendidirde ɗum a cheikh faala kaza lando mal hukkumu on ɗon ñawonne kono harmi sino harmi hino harmi hay e karamo kojo waɗugol kaɗo daganima ko harmi daganakimo kon ɗum o waɗani ɗum ko hakkunde makko e joomi makko an ko honɗum waɗanɗa an kadi ko hakkunde mo on ka kesi cheikh ibnu bas ɓe maki aljawab at-taswiru fotugol la yajuzu dagatako fiw la bil yadi wona jungo ngon wala bi gayri l yadi wona si wona jungo ngon at-taswiru kulluhu munkar foto on kañum noone mum fof no aña fal munkar huna istilahi shar'i huwa kullu dhalika kana sayyi'uhu inda rabbika makruhan ay muharraman li anna al karahata idha utliqa fi shar'i fal muradu bihi al karahatu tahrimiyya wa illa yuqayyad ka ulama ul usul no aña hino kaani no boni ko fi hon ɗum heɓirten qarina annahu karahatu tahrim wa rasulu alayhi salatu wassalam la'ana almusawwirina walla'natu la tadkhulu illa ala almuharram kuddi kamba natata e dow ko tawata wona bakkaɓe ñam na ko harmi idan at-taswir haram nela ɗon huuɗi kadi ko honɗum sorni sunnayankejo e leydi kuddi ko ɗum joɗɗinimo ɗo siko goɗɗum wonno unade kere tawaynomo ɗon na ko ɗum joɗɗinimo e leydi himo jogii tun himo fota tun himo ponca tun himo filma tun joni yehi juuloɓe juma fayda si yehi ko filmugol tun nelaɗon alayhi salatu wassalam ɓe maki man massa alhasa wal imamu yaktubu faqad laga wa man laga fala jum'ata lahu mo memmini koccure imam no wadde khutba o bewi so bewi o perdi on ɗon juma an ka jooɗiɗa hiɗa ponca tumɗa yonno julɓe ɓe ala heɗade khutba wi'a ɗettino ka téléphone a heɗoyto ka galle na ɗum woni ƴawgol ha hewta tippo woppa jama o ronku faamude he en ala haaju e photo fiyo yimɓe ɓen faamu diina ka en faaman ɗum en ala haaju e photo fiyo yimɓe ɓen faamu diina kam ko marɗen haaju
ko hitoji ɗi yo laaɓan yimɓe ɓe abdirgulana masala karamo kojo khatib lawda'i woni baharu fil khutba alim fasih sa filmimo ɗo ka khutba himo wowlude ayeji himo addude makuji nelaam himo yuɓɓa dimɗi himo wowla konguɗi karamokoɓe himo jikkina himo saata himo ñaaɓa anani ko nafi torta ɗon fiiɗa renkimo ko fannima hito ngon ittaka ɗuytaka ha tawi alamanɓe sina ɗi pus nafatama ko wiccata juuɓe ɗon ka sa itti hito ngon ha deƴƴi ko woni kammude ɗon sappo kon ko ɗum nafami na si a monti photo on a ɓatti hito ngon ha woni dow a deƴƴiti a heɗite a famay ka a famata kon ɗum marɗen haaju ko photo neɗɗo o kaa ko yewtere makko nden joni noon en tampi awa enen joni he fof woni photographe fayda illa man rahima rabbi fof fotay fof filmay ayyay neɗɗo mo baɗimola nangi no daro ɗetta téléphone mum filma hoore mum kañum tigiri no woni ka e joni honno haɓirten ɗum kullu musawwirin finnaari nelaɗo laalal musawwirina moodi ɗum ɗo yani ko pottina neɗɗo e ɗum ko waɗi akallu daraja ko ɗum jogii ko subuhat si woni subuha faman ittaqa subuhati fakad istabra li dinihi wa irdihi amma man waqa fi subuhati honto garoy tan fil haram o yi nelaɗo on huuɗi almusawwirina ka ɓe maaki ashaddu nnasi adaban yawma alqiyamati almusawwiru hara nelaɗon ɓe maako ko ɓuri sattude e lette ñande dargal ko dawoɓe ɗaɓɓugol dépense ɓe haray no waɗɗike e maayugol heeke hara en dawali ka en famani ko misal tum mi ɓannani eyi si joni min wiwno si nelaɗon ɓe maako no ko ɓuri sattude e lette ñande dargal ko ɓe dawanoɓe dépense ko ɓe dawoɓe ɗaɓɓa ko ɓe nguure mum ñaama lette teɓɓen fof ñande dargal ko ɓen ɓuroyta sattude lette haray no waɗɗiken accugol ɓe fayɓe ɓe maaya rewɓe ɓe maaya heege maayen heege fiyo daɗoy yiite ngen ka haray waɗɗaki en ɗum nelaɗon ɓe maaka ko ɓuri sattude lette ñande dargal ko fotoɓe ɓen joni a fotay ɓeygu ma fotay fayɓe ɓen fotay foppu fotay galle ɗen fof ko foto ko ɓuri sattude lette ko foto joni an a ambarki ɗo karwal kewnatoyoɓe lette sattude kama foppu ko toon tippoy to ka yawi ɗum kon woni ɗum fof foto kullu musawwirin fi nnar kulluna musawwirun illa man rahima rabbi mi andago e siɗen famude koko jokkuɗen enen so ɓeɗen hani dartade watten hakkille cheikh ibnu bas hino ñawore maɓɓe nden nan ɓe maaki nelaɗon ɓe maaki kullu musawwirin finnar kala fotowo o naatoya yiide wattike ɗon ɓe huuɗi fotowo ɓe watti ɗon kadi ko ɓuri sattude lette ko fotowo cheikh ibnu bas ɓe maaki siko ñawore nden landi ɗolla ndaren sengo ɗerol 1,350 kamu jalladu nogay e jeetata ko ɓe maaki wal musawwiru yu'addabu bi kulli suratin sawwaraha li nafsihi fi naari jahannam ene ɗo ɗen humpa ko ɓe waɗi kamɓe en famani ko waɗete ko e joni acce moodi ɓayri ko hakkil neɗɗo jonnira hakkil ko neɗɗo jonnira hakkil koko muuɗira ko duufa hara o ɗettali pungen o sokkata kine o poola o inna so yari o haare na o maaye woni hakkil koko muuɗire wona ko duufe muuɗe e yi cheikh ibnu bas ko maaki kon ka yiyal kon ɗum no harmi ka joni ɗen humpa ko ɓe waɗi kon kamɓe na kamɓe ɓe fotike kamɓe ɓe filmike e yiiɓe photo en landaka ɗum ene ma huwa alhukmu inda cheikh fa huwa inda cheikh muharramun shar'an no harmina ka joni kamɓe si ɓe waɗi no gasa hara no woodi ko waɗini ɓe
ko tawta ko ikra aw ittira aw darura kono an ko ɗum wonɗa waɗande ko ikhtiyari ese ko gootu na on gootu almuhim ko nganndi ɓeeɗo fewndo ɗo jomumen no waɗani ɓe hiɓe nanana hiɓe jaɓana ɗum no wi'e alqabul ko nganndi jomumen no waɗana ɗum jiyaaɓe makko ɓe no woodi ɓe o waɗanta qabul woni qabul hara si wowli nanete jaɓete hara konngol mum no heɗita kala ko yani wiyete ko honɗum ɓe wi'i ɗum kamɓe hara ko wowla kon ko ɗuuɗi wo hara ɗa habbiti wiyete alqabul en faami ko ɓe wi honɗum cheikh kayiter ɓen ɓe makal taw ko ɗum ko ɓen mi faala anndude ko wuli ɗum ɗum wiyete qabul cheikh Fawzan fewno ɗo e karamokoɓe sunna wuuruɓe ɓe hiɓe jeeyaɓe joomi men waɗani ka ɓerɗe yimɓe ɓen yiɗede e nananede e jaɓanede haɗa musallam ka dambiɓe sunna ɓen wonɗe wi'ude wona ka yimɓe liddu sunna ka yimɓe sunna cheikh Fawzan no jeeya eɓe joomi men waɗani kabul woni nananede e jaɓanede e faamede ko wowlata tentini ka aqida ka fiɓeteɗi ka sen darti damal maɓɓe ngal i'adatul mustafid fi sharhi kitabi tawhid wallitagol faalaɗo nafitorde on ka sharhugol kitabu tawhid ma jaa fil musawwirin ngal damal ɓe firtingal ɓe maaki ngal ɗo damal heɗoɗen konngol cheikh Fawzan ɗo ko raɓɓiɗi feƴƴe yeeso ɓe maaki aqada hadha albabu aqadahu almusannif wo cheikh Muhammad bin Abdul Wahhab waɗi ngal ɗo damal fi kitabi tawhid woli anna taswira ko waɗi fotugol sababun min asbabi shirki ko jeeya ɗum e sabuji shirku ɗi wa wasilatun ila shirki hino jeeyaka de ƴanngal ka rewete ɗon shirku hewtoye wa huwa diddu tawhid ɗum ko liddu tawhidu ɗaɓɓiraɗo julɗo kono neɗɗo watta ɓaawo ɗum honnumo ɗaɓɓata ɓaawo ɗum yimɓe annabi lut yimɓe annabi nuh ko yimɓe moƴƴuɓe ɓe fotuno ɓe nandini ɓe mahi ɓe joɗɗini ɓe wi ko moƴƴere ɓe faandi ɓe sakkitoye rewde ta joni noon sen anndi wondema at taswir ko wasilatun ila shirk wa sababun min asbabi shirki ene neɗɗo no haani we wangade takko mba ngeta mba ɓe wi man hama hawla alhima yushiku an yartaa fihi kala ɗettuɗo dammi muɗum addiɗi acciti takko ngesa mba howaka ngesa lanɗo o mba howaka o wi kanko mo wawi huɗindaade ɗi natataka ngesa ko huɗo gonɗi ñamata ɗi faamay ko wolta ko hiɓe faamodiri ceerno man hama hawla alhima yushiku an yartaa fihi mo wawi arde o sakko ɗo ha gotum pallito nder ton cikkoyo nder ngesa ma o cikko o jokka kumɓe bonna jayru ɗum ɓe yaaɓa ha ɓe sokoyamo noon hara ko gotum naaɓi mo to oynami tan ƴinino koye faami kono ay kum ɗo ko waɗinmi ko ɗum addimmaɗi ɗo ɗarenti howaka ko ɗum neɗɗo wangoto takko ngesa shirku billahi himo ayina ɗon wo wukkatako ton anga hoole addana shirku almuhim heɗitoɗen ɗo jangganen cheikh Fawzan ɗen andi ko ɗum humpaɗen hande kononi ñawore karamoko ɓen e photographe on ɓayi ko ɓeɗo wuuri fewlo mum wona ko karamoko ɓen waɗata kon ma ko ɓe woni waɗude ko en humpaka ɗum ko humpaɗen ko ɗum woni ko hanuɗen waɗude kon enen kanaɗo humpaɗen ko ɗum honɗum humpaɗen ko ɗum han ɗon wadde ko ɗum ɗo no dagi ka sharia ka no harmi ko ɗum won ɗon waɗande hombonadumaji ɓe waɗu kamɓe andi ko waɗani kono an dagantako maka ñentina karamokojo e faljere so wino harmi o waɗi haray ɗa andi ɗum ɗo wona ko ñentinte
cheikh fawzan ka i'anatul mustafid fi sharhi kitabi tawhid ngal ɗo daman ko babul musawwirin ma jaa fil musawwirin sengoɗe ɗo temeɗɗe jeego e nogay e jeeɗiɗi ɓe maaki hada al hadith o hadis ɗo tun ɓe woni e firtande kullu musawwirin fi nnari o cheikh fawzan maaki fi hada al hadith kullu musawwirin fi nnar ɓe maaki fihi wa'idun shadid kamba molanaɗono ɗo wo fa qawluhu kullu musawwirin fi nnari hada yashmulu jami'a anwa'i taswir wo ɗum ɗo hino huuɓiti kala noone ko maandinira mbaadinira sawa'an ɓe maaki no fota ter kana nahtan koko lesa wa timsalan ma koko maha wa huwa ma yusammunahu mujassaman hara no mari ɗowɗi aw kana rasman ma hara koko desina ala waratin e dow kakol ma liccu aw ala lawhatin ma e dow alluwal hino fota ter aw ala juduranin ma koye hoore maadi aw kana iltiqatan ma hara koko wippora bil alati l photographiya ala fotirɗo photographe o allati on mo tawata hadasat o heyɗiti akhiran ka sakkitorde gurdam men ɗan li anna man fa'ala dhalika allahu akbar cheikh fawzan maaki kala gollitirɗo photographe o yusamma musawwiran sikke wo ala ko fotuɗo wiyete ka wa fi'luhu gollal makko ngal yusamma hino wi'e taswiran fotugol arabu ala no wonira ɓuri wo fama alladi yukhriju taswira alphotographi kama yazumuhu lbadu ɓe makimi ɗo lanno si waɗowo on selli wi'ugol mo musawwir gollal makko ngal selli wi'ugol ngal taswir miɗo lanno ko honɗum yaltinta on gollirɗo photographe on ka nder kamba mo nelaɗo on maaki kullu wono woɓɓe aajorto faamina ɗum jeyaka e muɗum o miɗo landu marɗo jabawol yoyo fewtinɓe ɓe wuuri kadi ɓe wuuri alhamdulillah huwa fi qaydi l haya yo yeetoɓe ɓe maaki fama alladi yukhriju taswira al photographie fima yazumu l badu ko woɓɓe aaƴoto wi'a photographe o ko iltiqa'u ko shamsi ko naatiri ɗo no yaltiri ɗo ko ngaari ndirrini ñale ngen haa ndey yalmu ko ñale ngen rimata ngaari ndi kono mo ronki ko wowla ko ɗum wi'a fulɓe fuu tawo mo ronki ko wowla wi'ay na'i mum no towra ka ladde eyi sa artiriiɗi da ñappani ɗi dingira o na eyi jooni siɗi ka dingira ko honnu ndi watta ɗon ka hiɗi to siɗi ladde ka ladde ko honnu ndi watta ɗon e si neɗɗo ronki ko wola wi'ay na'i mum no towra ko angal ko wowle en nani cheikh fawzan ɓe maaki fama dama anna amalahu ɗon ka tawata gollal makko ngal yusamma hino hingal wi'e taswiran fotugol fama alladi yukhrijuhu min hadha al wa'id ko honɗum yaltinta waɗuɗo ɗum on e nder o kamba nelaɗo ɗo kullu musawwirin honno yaltintamo ɗo marɗo jawabu o yo ar jaaboɓe cheikh fawzan ɓe maaki wa kadhalika qawluhu bi kulli suratin sawwaraha e yi kadi bi kulli suratin sawwaraha ɓe maaki amu ɗum ɗo kadi koko huɓiti aidan li kulli suratin ayyan kanat kala none foto rasman sikko ko desina aw nahtan ma koko leta aw iltiqatan bil ala ma ɗum koko wippora ala on gayata ma yakunu ko wawete wi'ude ɗo anna sahibal ala wondema ko jogiiɗo photographe on kañum sa afra o ɓuri yawde amalan golle min alladi yarsumu e di desinowo on bal ko haanude wiwde ko photowo on ɓuri bonde desinowo on sabu ko oɗa ɓurata yawde timminde bone haɗaɗo o nde oɗa no desina photoji ɗi timma ɓe na ko photo ni hara waɗa sino faala tappiɗi temedere walliniɗa hara goto fof no ɓuri ko oɗa ko labbede kombo ɓuri bonde ɓeɗo ɗi o photographe o joni noon ko ɗum gantoji wona ɗettede ɗon palto paltanne naate par ce que e c'est à dire adde ka dalil ala ma ansalallahu biha min sultan ha naada julɓe ɓen ko harmi on yaali naadi rewɓe buumiɓe fotagol rewɓe tiggiɓe fotagol
yimɓe ɓe ba e fotagol joni fayda mo yiiɗa o sa waɗali photo ma ka Facebook ɓe anditatama hele sa anditaka ko honɗum hubbu dhuhur yuqsimu dhuhura yiɗugol andede helay keeki ɗum haɗete hay andede ka e sa waɗali ka mi anda ka kolfu maɗa photo ɓe andata ko an homboni siɓe andal noon ko an homboni kono ɗum lorrema joni ɓe ganda fima jonali ko andireɗa allahu ta'ala ya'lamu amraka ya akhi yakfi falaɗo andudema wo yo eto yiido ja e ko honde tuma taw ɗum fuɗɗani en honde tuma ɗum e gandi enen pinal aray tum ɓe waywa ñanda honno goɗɗo wata kay sifoddo gandi wo ñaari kañum sa wattali hakkillo eɓɓay hawde ko gandili ndu ala galaji kaka heɓuɗen téléphone faalaɗen hawde fiho ko nemani o nemano hande nafude bakkat hande ko hombo e sunnayankejo suusi wadde hutuba harmina foto hombo illa man rahima rabbi hombo o harmi ayi cheikh Fawzan almuhimmi ɓe maaki e ko ɓuri raɓɓiɗude ko wondema kala no wawi wonirde haray taswir on hino harmi kañum ala kulli haalin haray taswir on no harmi ala kulli haalin ala ka rewete ha dago ɓe maaki wa illa fannatijatu wahida ɓe maaki desinɗo e fotuɗo ko ɓe woni ɗaɓɓude kon fof ko hunde wotere wo kullun min haula'i goto fof e ɓe kasduhu ko o faandi ijaadu suura ko woodingol foto goɗɗum ko ɗum o faala falladi yanhatu wonɗo lesude o aw yabini ma wonɗo mahude o attimsal kasduhu ko o faandi ijaadu suura ko woodingol foto goɗɗum nandolla goɗɗum walladi yarsum wonɗo desinde o kasduhu ko faandi ijaadu suura ko woodingol nandolla goɗɗum walladi yaltaqitu wonɗo wipporde bil caméra o kasduhu ko faandi ijaadu suura ko woodingol nandolla goɗɗum limaada nufarriqu baynahum cheikh Fawzan ɓe maaki ko nun sendindiranten hakkunde ɓe ka ñawoore wa rasulu alayhi salatu wassalam yaqulu kullu musawwirin fi nnar ko honno marɗen no sendindirren ɓe faandunde nden fof ko guutu kala marɗo ko jaabo yo jaabo cheikh Fawzan kay anatul mustafid fi sharhi kitabi tawhid sengoɗero 690 on andi kamɓe landi ɓe wuuri kadi ɓe maaki idan ma huwa dalilul mukhassis womiɗo lanno min Fawzan honto dalilu wonɓe heerinde ɓen inna ko desingol ngol harmi ko lesingol ngol harmi amma fotugol wippongol ɗum ɗon tawta ɓe maaki honto dalilu heeringol ngol ɗum ɗa yaltina ɗum ɗa illa falsafatun yattuna biha siwana par ce que e c'est à dire mo ɓe addata ala ka fuɗɗi ala ka hooti ala hoore ala bukkol ala ka jogoɗa ɗum wiyete falsafa woni wowlugol tu sa wi ahi na ɗum mi faala ko dalil la ahi na pijini fo mari dalil a wallinangen ɗum to si ala dalil walli ka fa wayɓe ɓen ko ala dalil ka fa wimɓe ɓen wo wa aqwalan yahtari'unaha wo e konngudi wonaɗi sinkede yuriduna an yukhassisu kalama rasulillahi bi ra'yihi hiɓe faala heerinirde ma ko nelaɗo on pehe maɓɓe ɓen ko ɓuri hulɓinade konko si o kadi woni neɗɗo sumna wiwɗo no wallude sumna nelaɗo on aray ɓurti hulɓinade wowal mahduru ko rentinako alladi fi suwar ko woni konka photoji alphotographia wattamathiliya e ka nandollaji awil marsuma ma ko desinakon ɓe maki huwa mahdurun wahidun ko ari ko ngedi foppo ko gootum ko ɗum woni ɗum wa huwa annaha wasilatun ila shirk ide renti laawi turuɓuuji majjuɗiɗi ko honto foto fewnini ɓe shirkidugol e karamokoɓe maɓɓe ɓe ka ɗum ala ɗum woni wo ila shirk wa annaha mudadatun li khalqillah nandinay kadi e tagu allahu ngu kullu minhum musawwir goto fo e ɓe ko fotu ɗum wan natijatu wahida fa bimana natija on ko rimi kon ko gootum wal maqsudu faanu nenen wahidun ko gootum fama alladi yukhassisu sahiba al ala an gayrihi
wo hiɓe landi ko on ɗum heerini jon aala on pottini heddiɓe ɓen naadi heddiɓe ɓen yaltini mo ko on ɗum waɗi ɗum wo in lam yakun sahibul ala ashad wo min bal komi innata ko jon caméra on ɓuri bonde ɓeeɗa ko waɗi ko kanko ɓuri yawde waɗugol bakkaku on ko kanko kadi ɓuri labinde bakkaku on andi Cheikh Fawzan karamo ko ɓen ɗo faamuji ɗi yiltodiri ɓeeɗa ɓe wi'i oɗa tawta na kanko ɓe wi'i bal ko on ɓuri bonde on andi si kay koɓɓi guma koye potto heɗo ka on to rawnoya woli anna sahibal ala ko waɗi jon photographe on yatti bi surati ahsan photo mo addata on tawayno laba ɓuri min alladi yursamu e dima wonaɗo definede en aroya yugol konngol Hammudu Tuwayjiri hawningol tawen ino hulɓini wo fa huwa yuhammiduha o ƴetta e waɗa couleur ɗon andi photo artiɗo yaltude ko noir blanc tay ngari kinno manque feeñude ka ganda photo noir blanc hari an couleur ala ka hari ngari kin feeñata ɓe niɓɓintinni ɓe firsini haa kumbe joni yaltiday e noone mum on ko ɗum wiyete tahmidu on kumbe hetta noone mum on hari fof ko ɓale tun e dane woni photo fewndo fuɗɗete joni noon ari haa woni en couleur joni wo wayulawwinuha hino mbaadina waɗa ɗum couleur ji wa yatbau fi ihrajiha o jokkita kadi yaltingol ɗum hatta tadahara ahsan haa ɗum yalta tawano laba min allati tursam tawa kon ɓuri labeede wonaɗo definede on wo fal ma'na wahidun koɓe faandi kon fuu ko guutu ko woodinde ko nande ko joomi men tagi ko wo wala da'i li hada takalluf wo moodi landaki ko ko ɓe fawitotoɗo narugol par ce que e c'est-à-dire adda ha pottina haqqillaji yimɓe ɓen no harmi kasi aw hada attahammul ronditagol ko wawata fi tafriqi bayna suwar ɗum ɗo fof landaki ɓe maki wa ma'lumun anna kalam allahi qaida ino jeeya ko andaka karamukoɓe usulu fof no fotta mi anda honno ɓe lundori ɗum dagiɓe ɓen ko qaida fottaɗo ɗi ka fof o hino anna kalam allahi konngol allahu on wa kalama rasulihi e konngol nelaɗo makko on la yajuzu dagata ko an yukhassasa nde heerinirte illa bi dalilin siwana dalil goo arti min kalamillahi iwruɗum e konngol allahu on aw kalami rasulihi ma konngol nelaɗo konngol bani adama wata heerinde konngol jommi ma konngol nelaɗo naafi gollal makko wo laabi ijtihadatil bashar wona tinnareji yimɓe wa taharrusatil bashar e hottande yimɓe wa falsafatil bashar e pilku paltuji yimɓe hada mardudun ala sahibihi kala wonɗo adduɗo ɗum o jonnitete ɗum o nattora tawaccuɗo few yoɗe tonama hande mo rondike ko luuɓi addi joɗɗini kama faalama accude yaha ɗande e naɓor ka mo rondike ko ñoli ha kama wallini on yewti ha o fokkiti a tawi o accayɗo woni on nu watta ay nawi accuɗo lettunaɓona ɗum ko no wayi o nattore wa hada ma'rufu min usuli alhadith ɗum no anda ka hadith wa usulu tafsir e ka tafsir anna al'am ama la yukhassasu illa bi dalil o ko qaida hunjeteɗon al'amu la yukhassasu illa bi dalil ko dalil watta tafsis na konngol karamokojo ma gollal karamokojo kono ayi hayɓe sukaɓe sunna tijiri ino manki ɓendande sunna ɓe manki ɓendande ɗum andi ɗum no ɓendane hara neɗɗo o faamay huunde nden si tawi a wi'ama huunde nden no harmi siɗa ɓendi ɗa wawi addude ɗon karamukojo kaarijo no wadde anga ɓenda a faama sunna taani sendinirde kange kaptagoye ɗum na gootu setti few wo wala yukhassasu l'am bi ijtihadatin min annas yaqulunaha koɓe wowlata hadihi qa'idatun musallama ndaare moƴƴa mujma'un alayha kayfa yukhalifuna hadihi alqa'ida almujma'u alayha ɓe lundo ɗum jokkenɓe kadi miñe suufiɓe ɓen wiyemɓe rewde karamokoɓe maɓɓe ɓen hiɓe humade karamokoɓe maɓɓe ɓen hiɓe waddeni karamokoɓe maɓɓe ɓen ɓe waɗande ɓe men ɓe ɗum kana ɗum ni
siɓe lundike qaida mujma'una alayha musallamatun indana en jokkiɓe ɗum haray kon no ñiñirten goɗɗo honno wo fama baluhum tahibu anhum hadihi alqaida womiɗo lando daginoɓe photographe ɓe ko honno o qaida wirnori e haqqillaji maɓɓe ha ɓe yaltini ɗum ɗo nder ton wa yaquluna hiɓe inna taswira bil ala wo fotirgol ala photographia la yadkhulu fil mamnu ko ɗum ɗo toon dalil on fof ko wigol ahri photographe on la yadkhulu fil mamnu natata e mamnu on fi honɗum ko waɗina photo joni waɗu ndara ko ɗum ɓe wiyata yahu ya wowli ko onno wirta waɗanin ɗo jonnumo téléphone o wiya honɗum yo waɗane honɗum yo fote ka ko honɗum nelaɗon hay so fotima ko honɗum wiyo toon heɓike na falsafa yagal tun ni ko falsafa yagal tun ni sa jonnimo ko wiyata fotinɗo so gayni wiya tuɗimi ndara honɗum photo o wiya kadi wana photo ni ya akhi ittaqillaha fi nafsik ɗo no hulɓini en ɗo no hulɓini sa yiɓeyguma ka Facebook ko honno wiyata a yi'i to ko kanko photo makko na mi photo ma hande ka Facebook wiɗa ɗum kadi na photo ananan ko wiɗa ko hiɗa haɓɓude ɗa firtira ɗa a wiide photographe na photo a wiide a yii photo makko ton nani ko wiɗa anta mutanaqidun ya inna photographe on wona photo ɓeyni yo mi waɗu photo an ɗon mi waɗi ko nu waɗɗa ka téléphone ɗon ka profil ma ko nu won ɗon ko honno ɗum wiyete photo wiɗa kadi ɗum na photo a honno ɗum wiyete addani en inde o falsafa yagal moƴƴa nela ɗon ko photo harmi ko photo wonde wi'ude waɗowo on ko fotugol wi'eten mo waɗude so gayni ko photo wi'eten o waɗi acce wi'ugol na photo ni huɗe joni nayi ko photo ni ko photo no harmi few Cheikh Fawzan goyɓe jokki ha joni ɓe maaki kala adduɗo ɗo par ce que e c'est à dire falsafa yaga wi'ugol la yadkhulu fil mamnu ila akhirih ɓe maaki kullu hada kalamun farihun la qimata lahu inda ahli ilmi wa inda al usuliyin wongol konngol ngol ala kangol tippi ko konngol ngol ala valeur wiyete kalamu farih ngol tawata siɗa wolde hay hanaka heɗede wo ka karamokoɓe gandal ɓen e ka karamokoɓe usul wo alqawaidul usuliya dose usulu ɗen taɓa hada kullahu hino salo ɗum ɗo fo wahum yarifuna hada ɓen wonɓe wiide no dagi hino andi ɗi qa'idaji ko nu hari ɓe yottinana ɗi qa'idaji mofte ɓe ɓe ɗetta ɗum ɓe naada ley majji ɓay koye ley majji sori fi hon ɓe maki walakin subhanallah Cheikh Fawzan ɓe maki ɗa andi ko num hade ɓe naada ɗum ton ɓe ganda cheikh ɓe maki alhawa wal mughalata ko jokkugol beleɗe e jillidirangol yimɓe ɓen ahyanan a tawa yadhabani hiɓe yaha ɗiɗo ɗiɗi ɗi naɓay bi sahibihima madhaban ba'idan neɗɗo si jokki alhawa wal mughalata ceerno haray o unite jurde nde ala darande yo yehi fiw wo ndaare moƴƴa nani ndaare moƴƴa ko honno gando arata waɗirta tahsis nelaɗon ɓe maaki alayhi salatu wassalam kullu musawwirin finnar neɗɗo ara ɗo wiya photographe na photo o inna fotanɗo si moƴƴalo nahi photowal ngal moƴƴaani kono wiɗa moƴƴaani honno photowal ngal wiya foti tan gongal na photo ni no ɓeni gonɗa wolde wowa yatti ara kadi fulan ndaare moƴƴa Cheikh Fawzan maki goy en yottinay woni ɓe maki nelaɗon ɓe maki kullu musawwirin finnar kala photowo o naatoya yiite wowa yatti fulan jatigi men ara ɓawoɗa bako ɓawo nelaɗo ɗon o wiya la al musawwiri bil photographie laysa finnar waraw bako ɓawo nelaɗo ɗa naye
on faamaali ko nelaaɗon maaki fotirɗo photographe naato e kayite ka nelaaɗon maaki ɗo min detti garanti fof suusay ɗum hulata tana yo allah on dande suusude nelaaɗo suusa allahu on ñosoo diina makko kam no hulɓini nelaaɗon ɓe ma anndi fuu ɗo ko fiyondira si neɗɗo sunna wi ahi kullu biɗa fin dolala a wi laa hunaka biɗa hasana kene ala wonɓe wolde ɗum ɓe ñoroto henaande ayya ɓe winda deftere ɗo waɗa radde wiiɗo biɗa hasana no woodi ɓenna yuridu an yufsida e alkulliya nelaaɗon ɓe ma ka kullu o daro ɗo adda falsafa yaagal o fuɗɗo o faale naadandeɓe ɓe biɗa nelaaɗon no maaki kullu musawwirin fi nnar hiɗa faala an kadi wadde on falsafa ko wonɗa haɓude ɗon daginana yimɓe ɓen ko nelaaɗon harmin ko nafsu sey heyi ko weli e kara wo no weli e hunnduko fof ko ñaamirɗu fof ko guuɗu eyi kara ko wi'ana kara ko teddingol kono kara ko hunnduko ko kara eyi sa waɗi ka kara tawi no weli sa jonni hunnduko kanko kadi ko weli no weli fof ko gootu sa wi ɓeeɗa no harmi kaɓe bonna kullu on ɓe naada biɗa a moƴƴo ka diina an kadi dagantako mo ka bonna kullu on naada poto harmuɗo dagina ka diina fof ko gootu ko weli e kara wo no weli e hunduko idan hayɗaɓɓe ko raɓɓiɗi kon cheikh fawsan hafidahullahu taala ɓe maaki yo jama on faamu ɗe ittitanɗe wona ɗe ittede ɗo fuu ɓe ala dayi ko haram nelaaɗon ko kullu ɓe maaki man sawwara suratan ɓe maaki la tada suratan ndaare nan kala annduɗo usul kullu musawwirin fi nnar ko an man sawwara suratan ko mutlaq la tada suratan ko mutlaq ashaddu nnasi adaban yawma alqiyama almusawwirun ko am ko on no karamokojo wawata teɗorde ɗeɗo fof yaltina nder ɗon ko andi ko suura lugatan wa shar'an wa urfan en andi ɗi tatino lugatan wa shar'an wa urfan photographie ko photo wiyete kono neɗɗo addirta ɗo falsafa yaaga wi a yaltinay ɗum ko cheikh fawsan go woni wiide daginɗo photo ko falsafa woni gollirde ko ɗum siɓe maaki si tawi mahugol e ɗaɓuruuji ɗi winda inde yimɓe ɓen ton wonay sabu ɗaɓuruuji ɗi rewoye fotugol yimɓe ɓen kadi wonoyay sabu fotaaɓe ɓen rewoye fof ko wasilatun ila shirk sa haɗi noon oɗa wasila a newni goɗɗo goo a falde ɗum ɗo ko raɓɓiɗi kon cheikh fawsan ko ɗum ɗo ɓe ruttiri ɗiɗo subuhatuji ala ɗon sina subuhatuji hikkitiɗo cheikh abdoullahi bun salih al qusayr hafidahullah hiɓe waɗi deftere ɓeyninde al mufid ala kitabe tawhid naforeji ɗi e ko raɓɓiɗi kon ndaare moƴƴa fiyo en faam e ko raɓɓiɗi kon ɓe maaki ka cheikh mouhammad bun abdullah habu waɗi ɗa ma jaa fil musawwirin kamɓe ɓe ɗettu kitabu tawhid o fof ɓe sharhi haa ɓe gayni ɓe waɗi fawaidun min kitabi tawhid ɓe maaki alfaidatu alhamisata achar sengo ɗero temettete sappo e ɗiɗi e damal ngal ɓe maaki attaswir bil ala alphotographie o anndi ko ɗon sonkude kaaɗen lurri heddi yimɓe sunna fof no fotti ko waɗira junngo kon no harmi ko lesa kon no harmi ko maha kon no harmi kaaɓe lurri ɗum ko ɗo woni sonko ngon ko ɗo wowlete ɓe maaki oɗo alphotographie wattaswir bil asbab woni ko labinte kon waqa khilafun fi hukmiha nurral yani e ɗum ɗon bayna al ulama il mu'asirin li anna al mas'alata mu'asara ko mas'ala keso koye o asiri ɗo o feeñi ɓe aran ɓe annano ɗum ka wo fa qala jama'atu jentoɗen ɗo cheikh abdoullahi bun saleh ɓe maaki woodi e dental wa hum qalil ko ɓen ɓuri fanɗude ɓen ko ɓe fanɗuɓe e nder karamo koɓɓe si karamo koɓɓe mooɓinirama ɓe wi innaha tajusu wo ɗum no dago wastadallu bi ta'lilatin o yii lam yastadillu bi adilla laysa indahum dalil
ɓe ala dalil ɓe ala hay shibhu dalil bal innama stadallu bi ta'lilatin wa qiyasatin ko ɓe dallilori ko ta'lilat ko illaji wa qiyasatin e peesanɗe fa qasuhu ɓe peeti photographe on alal mir'ati e dow darorgal woko gootu heɗoɗen wa qalu ɓe wi innal musawwira wala amala lahu ala golle fotugol ngol wa innama al amalu lil ala woko ala on woni gollude wa hu bi masabati naqid wono waytum wa eggo fa huwa istansakha suratan lima sawwarahu wo mbaadin ko joomi men e mbaadiri kon kañum tigiri mbaadina ndaari falsafa yagal ndaare no cheikh abdullah ibnu salih al qusayri ɓe maaki e yiiɗa zahaba jama'atu wa hum qalil ka jangen goy al mufid ala kitabi tawhid ɓe maaki wa zahaba jumhurul ulama'i ɓurɓe ɗuuɗude karamokoɓe wuuridaɓe nde e ɗiɗo duuɓi ka photographe feeñi ɗon ila annahu muharramun wa zakaru adillata ijabiya ay ɓeɗo zakaru adillatan ala tahrim ɓeeɗa addi ta'lilatun wa qiyasatun alal jawaz kono goɗɗo accirta ɓurɓe ɗuuɗude jogiiɓe dalillaji ɗi jokka seeɗa ɓeniɓe ala dalil no jogii qiyas e ta'lilat wiye kadi ko qur'ana e sunna ala fahmi salafi onto ɗum woni ɗon akiɗa acci jumhur ta jokki qalil kiɗa acci dalil ta jokki ta'lil wa qiyas ayna tadhhab an honto fa layan ɓe maaki dalillaji jumhur on anndi koye asul ɗo wona wiyeede jumhur ɗo sen kontiɗo mawɓe ɓen sen faala fiyen faamu o jumhur yerɓe annduɗen ɓen se wi cheikh mouhammad ibne ibrahima ali cheikh e wi cheikh abdoul asis bun bas e wi cheikhul albani e wi cheikh hamoudou touwaydiri e wi ɗo hara ko ɓe tawata ɓen konngol mum ko gootol ala sinano harmi e wi cheikh mukbil bun hadil wadi'i ɓeeɗoɓe fof ko mawɓe anndaɓe oɗo asa ɓe wowli konngol gootol no harmi si cheikh ibnu useymi ari hara ɓe laɓɓini konngol maɓɓe e faamu maɓɓe ɓe wi'i hino dañi haray ɗo ko homɓe woni jumhur na ko ɓeeɗa ka joni noon cheikh ibnu bas koɓe cheikh ibnu useymini janngi e juuɗe mum wami suyuhi talammada minhu nonno tabiti joni noon sen darti ɗo ɓeeɗo jumhuru wuuruɓe ɓe cheikhul albani no waɗi risala fi ɗum tun ka adabu zifaf photo fof no harmi photographe no jeeya e mum cheikh hamoudou tourajiri no waɗi wonde cheikh mukbil no waɗi wonde cheikh ibnu bas no waɗi wonde cheikh mouhammad bun ibrahima ali cheikh no waɗi wonde ɓeeɗo fof konngol maɓɓe ko gootol no harmi si gooto ari lundike ɓeeɗo cheikh fawsan wi no harmi si goɗɗo ari wi ɗum ɗo no dagi hay si tawi dalil alana hay gooto e maɓɓe tinnaare nden kaka mooɓa ɗon ɓuri marde tamaw e ɗi ka wedda ɗum ka na noon si arɗo wi no dagi on ala dalil ko ta'lilatu wa qiyasat wiɓe ɓen hino harmi ko ɓen jogii dalil adillaji maɓɓe ɗin nelaɗon ɓe maaki kullu musawwirin finnar kono no yaltintaɗo ma ɗum wiya wa kullu biɗatin dalala sella hunaka biɗatun hasana ko ɗon susey ɓaya nokkata ɗo ronka nokkude da fof ko kullu ka fowna kullu udditira ko kullu nelaɗon ɓe maaki man sawwara suratan kulli fa an yarfuka fiha ruha photo kala mo fotuɗa a fawete soroygol wonki hay wonki maaki ganda kayi siki yalti anda kaki fofki sa ɗaɓɓirama wonki complétita ɗum waman adlam mimman dahaba yahluqu ka halqi toñoɓen no ɗuuɗi ko photo ɓen ɓuri mawnude tooñe ɓe wi jumhur wa raddu ala man qala anna taswira bil ala kal mir'at bil farqi baynahuma min wujuhi cheikh mouhammad ibrahima ali cheikh ɓeɗo hiɓe jeeya e karamokoɓe cheikh ibnu bas ɓe cheikh ibnu bas jange juuɗe mum duuɓi sappo ɓe fertali ko pay ko ni na duuɓi sappo ɓe jannude duuɓi sappo asara sanawat ɓeɗo ɓe maaki at taswir bil ala fihi istiqrar wa baqa kala fotirɗo ala
haray o tabitay o deeƴa photo heddoto ɗo amma naarorgal si ari a ndaari hoore ma a heddoto ka naarorgal ɗo ɗum no nanndi ɗum nanna wakadi attaswir bil ala an amali wa mualaja bi khilafi dhuhur ala al mir'at ɗa a etoto si fota kono naarorgal ngal kon woni golle singal wengiɗo na a reway tum feeña feƴƴa kadi naɓora ka heddoto ɗon sa feƴƴi hay hus ɗum ko ommo nanndinta ɗum hay hus ala ɗo ko ɗum si ɓe wi kamɓe cheikh mouhammad bun ibrahima ali cheikh wa min haysu lugha sen jangi lugha al arabia wal urf e ko fewndi kon ko wiɗi kon wal aql e ko haqqille ɗen tabintinni kon fa innahu la yumkinu an yuqala liman waqafa amama al mir'at annahu musawwir waaw ha hande nanali wi'uɗo ndaaritiiɗo e ndaarorgal ko fotiiɗo ka hay gooto foto alaa ɗon kama yuqalu fi haqqi man sawwara bil ala kala fotirɗo ala o ko wiyete annahu musawwiru cheikh mouhammad bon ibrahima ali cheikh ɓe maaki kala fotirɗo photographe ala o ko wiyete ko musawwiru lugatan wa shar'an wa aqla ala ko yaltintamo ɗo mo yaltinimo ɗo haray ko kañum ande kon no yaltinirtamo almuhim summa cheikh hamoudou touwaydiri ɓe yewti konngol raɓɓiɗugol ɓe wi kala wi'uɗo photo bimana photo ko harmi koko gollira jungo kon amma ko aala foti kañum natata e photo o ɓe maki mi jonnaymo qiyasu ɓay ko qiyasu woni gollirde o peesa mi jonnaymo ko peesira kon no ngo peesirta yo wi'u nelaɗo on harmini beere fewno ɓe harmini beere hari beere koyo haame si heɓo ka na ka hari on say machine no woɗi haamay ɗum ji haama beere o woy koyo haame jiiɓe waltine acce ha ñola lamma wona beere ko ɗum woduno beere photo on kadi koko gollirteno woduno hari photographe ala ɗum ko ɓeyditi ɗum machine ji siiwayɗi jiiɗi siiwa beere nde ko heyɗituɗi ka photographe on ko heyɗitu ɗum ka mo wi'i photo on koko jungo ngon golli kon tun harmi cheikh hamoudou touwaydiri ka ɓe maaki ka tahrib at taswir ɓe maaki yo wattor ɗon o wi'a beere harmu nenen ko nde jungo haami nden nde machine haami nden harma nden ɗon o yaray nde ɗon par ce que ko aala o jokki kanko nelaɗo ñande harmini photo haɗa ko jungo gollirte ñande ɓe harmini beere haɗa ko jungo haamirte aduna on yehi ha machine watti haamude beere machine yehi aduna yehi ha machine watti fotude joni sa wi'i ko machine on foti kon naata a wattoray ɗon ko machine on haami kon e beere naata e ko harmi kon sa photori photographe on a wi naata yaha yara beere haamirande machine nde acca yargol haamirande jungo nde ɓe maki suka peesowo mi jonnima ɗon ka peesa sa wi noon a yarata ndeɗa ko beere a wiye kadi ɗo kadi a fotota ko photo nela ɗon ko beere harmini nela ɗon ko photo harmini kala ko gollira ko kañum harmi yaw ka deftere maɓɓe tahrib alati taswir ono famini ka o gandi ko ɗum jama woni soƴude ɓawmum gidi on woni gidi o waki na photo noon na photo ni acce modi faamendire e gasi joni yeeti e honno ɗum wiyete huɓɓini téléphone huɓɓini ko homboni o ko min ni ɗum ɗo honno wiyete yo wolo ka honno ɗum wiyete lugatan wa shar'an wa urfan wa aqlan ko honno ɗum wiyete photo fewno o waɗanayima ko honno wiyata yo waɗane fotan ka simo waɗude ko honno ngo wiyatamo waɗandema mo fotudema ko honno tumbidirirta ɗiɗo fo wiyangal gollal na photo wiyete hara ɗo wonde hakkille cheikh touwaydiri ɗo ɓe maaki kala uddi tanɗo julɓe ɓen daginangolɓe photo wi'a ɗo ko aala woni gollude wona jungo haray mo haani kanko kadi wadde fatwa yarugol beere siiwirande aala nden ko waɗi hari ko jungo woodi hari machine ala fewndo beere harmina joni kadi fewndo photo harmina hari ko jungo woodi machine ala
joni si tawi machine on dagi tinnay mi sikkite on ɗo ji on na juuɗoni jiɓude ɗum ka na machine joni beere nde machine siiwi nden yo yaru on say noon o photo ko machine on foti ko o wiya ɗo wona photo ɗana beere kono so sendiniri ɗi tun haray o piyodiri en faami ɗon konngol gotol no ɗo hulɓiningol nongol imam ibnu hajar eggi ka deftere maɓɓe fathul bari ka babu taswir ɓe maaki qala alhafidu wo kanela ɗon ɓe maaki ɗo inna ashaba hadihi suwar yuqalu lahum ahyu ma khalaqtum man khalaqtum wa inna almalaikata la tadkhulu fihi baytan fihi sura wa qala alhafid ibn hajar wo qaddama aljumlata alula joni men wonela ɗon ardini konngol ara nongol ihtimaman bizajir fi hittingol gufugol an ittihade suwar fi haɗugol yimɓe ɓen jogagol photo li anna alwa'ida wo kamba si ari ida hasala li sani'iha si kamba fewti moƴƴinɗo hunde fa huwa hasilun li mustamiliha kala gollitirɗo nden ɗon hunde kamba on tawaymo fi hon no yabnu hajar ɓe maki li annahu la tusnau illa li tustamala gollitira moƴƴinaka sina fiyo gollitire si juɓɓe heɓeraɓe golliri ɗum julɓe ɓen waɗali jungo e mum ɓe accay moƴƴinde ɓay kamɓe koko marsi woɓe jum kono ko ɓe moƴƴino homboni marsinde julɓe ɓen wo fassani'u mutasabbibun moƴƴinɗo on kanko woni sabu kono on wal mustamilu mubasiru gollitirɗo on ko kanko woni soccodirɗo e gollal ngal ibnu hajar ɓe maaki fa yakunu awla bil wa'idi wo moƴƴinɗo téléphone photowo on e filmowo on ko kanko woni sabu fotu gongol kono julɗo ɗettuɗo foti on ko kanko waɗi mubasharatul amal soccodirgol e gollal ngal wo kamba on no fewti mo ɓuri moƴƴinɗo on par ce que oɗa moƴƴin fi yo gollitire o gollitira kanko ka an gollitirɗon na mari kamba ɓuri kanko moƴƴinɗo fi ya gollitir on si tawi hiɗa faama almuhim haray ɗum ɗo no jeeya e ko raɓɓiɗi cheikh ibnu usaymin wona ɓe wengede mumɓe mo andi cheikh ibnu bas wiyaka ɗo no dagini ka ɓe ala ɓe wolde ɗum daginoɓɓe ɓe huccinta e maɓɓe ɓe wino dagi cheikh fawsan ɓe suusata cheikhul albani ɓe suusata cheikh muqbil ɓe suusata cheikh hammoudou tuwayjiri ɓe suusata wiwde ɓen ɓe dagini ko ɓe wengoyto ko wiwgol me yi'iɓe sikken en faami hays ko annabajo ka en faami hays ko sahabajo ka e joni leyga kon no wiyete si ɓe wino harmi si ɓe waɗi en ñentinta ko ñawor nden humpaɗe amma cheikh ibnu usaymin ɓeɓe woni wengade mum ɓen ka sharhu kitabi alkabair lil imami zahabi sabu ko ɗon woni garbatir maɓɓe on kaɓe rondi yimɓe ɓe faalaɓe naɓude ka photo wo ko interminis ɓe tippinita ka sharhu kitabi kabair ya ahi cheikh usaymin maki ton ellala ka ki sharhu riyadi salihin babu taswir ɗon kadi ko terminis goɗɗo ɓe tippinoyemo ɗon ɓe hollamo wo cheikh ibnu usaymin maki ella ala e ɗum ɗon ko waɗi ɗum ɗon naata e suura on ko ɗum cheikh ibnu bas maaki ɗum ɓe maaki no naati no harmi cheikh fawsan honɗum maaki ɓe maaki no naati no harmi cheikhul albani honɗum maaki ɓe maaki no naati no harmi cheikh mubil honɗum maaki ɓe maaki no naati no harmi cheikh hammoudou tuwajiri honɗum maaki ɓe maaki no naati ton no harmi ɓeɗo fof goto fof no mari risala mustaqilla fi tahrimi taswir kulliha taswir fof no harmi ɓeɗo fof ɓe wi no harmi cheikh usaymin si wi'i hino dagi ɗo hara ko masala ijtihadi haray no sellani en ka ñentinen cheikh ibnu usaymin lunno ɗen ɓeɗo karamokoɓe ɓe wuuridi fou e masala ijtihadi hiɗen jaɓi aljumhuriya yuhtajju bihi na joni noon fama baaluna cheikh ibnu usaymin ko alimun mujtahidu yajtahidu huwa ida asaba falahu ajr wa in akhta falahu ajr andi kamɓe ɓe ala perdi liannahu ahdu lil ijtihadi an non humiɗo o saaniɗo o an si laaɓanima koɓe faljuɓe ɗo
si a jokkiiɓe ɗon haray an kadi ko a tinniiɗo na waye taade ɗum wowlataake waye wowlete de e suusata wiide siya ɓen karamokoɓe maɓɓe ɓen si ɓe wi ɓe faljata ko sonko daroto ɓe faljay enen karamokoɓe men ɓe faljata ɓe faljay si ɓe falji no waɗɗi jokken ɓe faljere nden cheikh fawsan ɗo ɗiɓe wowli ɗo ɗi hino wawi yaadude si cheikh useymin wi ɗum no dagi ɗin no wawi tumbonirde na cheikh ibnu bas ɗi yewti ɗo ɗi si cheikh useymin wi ɗum no dagi no wawi yaadude cheikh hamoudou toyjiri ɗi yewti ɗo ɗi no wawi yaadude konnguli cheikh useymin ɗin ɗon kono ko ɓuri hulɓinade ko ngeyi cheikh ibnu useymin tigiri wona ɓe wengilede mum ɓen ko yewtirɗen ɗum ɗo fof wona yawagol ma ñosagol ma ittugol bote o yi kaka wengaɗon faala ɗen fittude cheikh useymin kamɓe ɓe wiɓe wi ka kitabul kabairi jeyaka e foto harmuɗo o ka riyadu salihin jeyaka e foto harmuɗo o kamɓe tigi ɓe yiltitike ɓe arti ka fatawal aqida maɓɓe ɓe maaki foto on no harmi hara ɗum ɓe yiltanoki e wengoton e konngol maɓɓe ɗon si ɓe yiltike noon ko honɗum wengotoɗen ɗon joni ɓayri ɓe maaki wallahi alladi la ilaha gayruhu mo hooti ka fatawal aqida maɓɓe babu tahrimi taswir ɓe maaki photo on momi inni no dagi on ka taswir photographie taway wana photoraɗo lil dikra nafiya anditu nafiya ndayu wana mayɗo fotete wana ko mare e suudu wana ko wenge wana ko waɗe e album awa ko honɗum daginɗon cheikh ibnu useymin ko photo mo darura e haaju landi on ɗon onon e ɓeya fof ɗon fotti ala e maɓɓe saliɗo mo darura e haaju landi ka joni kon to wona wengede ɓe sukaɓe wonɓe fotude hoore mum filma hoore mum naada ka téléphone ji mum rewɓe no buumiɓe no wadde rewɓe tiggiɓe no waɗude sikkuɗen ɓe koye konngol cheikh ibnu seymin ɓe fawiɓe woni wadde ɗo ɓemɓe newna ɗum ɓe maaki photo on si wonay zaria ilal haram fala yajuusu fi fatawal aqida joni konno no wona wenganede maɓɓe amma ko tawata kon ko darura landi kalmo koɓɓen fof no fotti ma da'at ilayhi daruratu wal haaja jaza bi qadari darura ko adi joni mi wiɗi wa qad fassala lakum ma harrama alaykum illa ma turirtum ilayhi no harmi ɗum woni asli o nano dagi si lorra e haaju lambike waɗon joni noon kala ko woni lorra e haaju kadi haray anta tafaluhu wa anta karihun lahu a waɗay hara weltora kono so tawi a fototo film oɗa wiya ko darura on ahi kono no welega haray anta lam tunkiril munkara haray a ñaali bone on ka nder ɓernde tawi noon man ra'a minkum munkara maga yafa falyughayyirhu fa in lam yastati fa bili fa in lam yastati fa bi si tawi noon no welega poto o ɓay no woodi joni wiyoɓe ko karmokoɓe sunna yahoɓe jooɗo muhadara inna filmoɓe ala on ɗum ɗaɓɓata e fotoɓe wala filmoɓe on ono si ɗum filmaka dama on yaata a filmino faala yiyeede dey faala jama yiya i on ɗum ɗaɓɓata ba ko ɗum fewndi an koko fewndi jokkuɗana sunna no hulɓini kaala landotoɓe ɗum no woodi joni wi'oɓe ko karamokoɓe wiyalde ko karamokoɓe ko ɗum siɗen wi'uɗen ɓe wi'uɓe o gandi no serti en wiyali no woodi karamokoɓe wiɓen no woodi wi'uɓe ko karamokoɓe yaltoɓe dawa naɓora caméra film o kam joni ɗo film ma moƴƴanan place a moƴƴanan ettoɗa laɓata kanimɓe si gasi tum bugoɗa ka facebook nen honno ɗaɓɓoto min afin ɗon jama o yaalima ana moƴƴana e yinelaɗo ha andi honɗo lorri koko en wuridame maɓɓe kon tum ka e yi sahaba e yi tabi'i ko ndu lorri ene siko ɓe ardi kon yettike men kon yiyaliɓe kon honɗum lorrata
kono no jaɓirɗen sunna ko suura ka ko sawtu sikkuɗen ɗum wata feƴƴirde sawtu hara suura ala almuhim en faala yo julɓe ɓen fof faam jumhurul ulama almuasirun ذهبوا إلى تحريم التصوير مطلقا فيو على كو اتتا شيخ ابن عثيمين يوتو بengol دا kongol ka al-kaba'ir sharh al-kaba'ir e ka sharh riyad as-salihin sa mobiniri din do a watti e ko be maki kon ka fatawal aqida ataway be dagina foto mo wonda wiude on an ko be dagin tinni don ko mo fo wi on si tawile kadi ɓe wi'i e faamu maɓɓe e tinnare maɓɓe hino dagi e yi'i e nasuuji nelaaɗo ɗi no harmi e yi'i e konnguɗi karamokoɓe ɗimmoɓe maɓɓe ɓen no harmi en jaɓay ɓe tinni ɓe ronki hawritude dagantako en ñentinen ɓe dagantako en yawoɗen ɓe koye jokkugonga on daganto en waɗɗo e ka hal fahinna haɓa haray ɗum ɗo ko subuhatun حول تصوير الفوتوغرافي كنا نريد أن نكشفها وإن شبهة إنه هيبان ووندو وغوي سيكيباني كما سيجوم والتاكي ما فميري أو وانتانتا ما غونغا أو وانتانا ما ميري ها أكودا ميري على الله سبحانه وتعالى حوري نين كونكو يدي أولا هيدي رنتي فتنة أو كدا أمتي البلوى يي wi'eteɓe ko mawɓe no fotade hara no wela ino filmade rewɓe no fotade no filmade buumiɓe no fotade no filmade fayɓe julɓe no fotade no filmade faykoye no wadde mawɓe no wadde rewɓe no wadde worɓe no wadde jannguɓe no wadde majjuɓe no wadde kombo haɗata joni ala se wuuri noon tawi ala haɗowo alaysa minkum rajulun rachid onon on ala haɗowo honto haɗowo so wuuri o yartinindi o huɓɓinay tun yiyamo ɗon kanko e waare makko kalalagal lanndamo honto album makko gonne mi ala album lanndamo kon ɗum sendi ɗon e album on sa mari ɗo e sa mari kalbo honno sendi ay fus haray almuhim ko ɗum ɗo falnoɗe yewtude nde ɗo toɓɓe haray noon en eggi kadi konnguɗi karamokoɓe yewtuɓe ɓen fulɓe Fuuta wo salli ko nela ko noddingol wona addoygol juulooɓe kama waaɓe addoyde en eggi kitabu tawhid cheikh mouhammad bin abdoul wahab en yiidame ɗen en yi makuuji nelaaɗo ɗi en eggi ka i'anatul mustafid cheikh fawzan en eggi ka majmu'ul fatawa cheikh ibnu baz en eggi ka al mufid ala kitabi tawhid abdullahi ibnu salih al-Qusayri ko ɓeeɗo egguɗen konnguɗi mu'um e konnguɗi cheikh ibnu usaymin e cheikh hamoudou tuwayjiri e cheikh muqbil bin hadi al-wadi'i e cheikh mouhammad nasiruddin al-albani ko ɓeeɗo moɓindirɗen konnguɗi mum kala faalaaɗo yi'ude ka ɗettaɗon en wowli inde defte ɗen en sappinimo safowaji ɗi en sappinimo jalladuji ɗi kala faalaaɗo ko ɓuri ni yo howtu ton ndaara min noon miɗo anndi misal cheikh hamoudou tuwayjiringal ɗa ka beere e ka foto ɗa ka aala ɗa ngal ko moɗa ƴenga ka wonande kala daginɗo foto ko ngal moɗa ƴenga on anndi moɗa ƴenga a maɗɗoto ronka ɓennude hartoɗa ronka tuttude a darora e hoore kolli ɗi ɗum alaa ka wonɗa ɗo ko tumri wo hayso ka esiraɓe ma a darora e hoore kolli ɓe wallitomaɗo ɗum faltoro ka si neɗɗo ɗeɓɓi sendidirde foto on hakkunde golliraaɗo junngo e golliraaɗo aala on haray mo haani etade kadi sendindirde beere haamirande junngo nden e haamirande aala on si o sendindiralɗi yo waɗɗi pake gooto o harmina fof ma o jaɓa fof faamite ka ko kalamu rasinugoy sadara min alimin rabbani en toro allahu tabaraka wa taala min hawrindinta en konko yiɗi o wela si tawi woodi ko hawriti ko kanko woni wallitotoɗo ɗum waɗana ɗum jiyaɓe makko ɓe nden toro yo taw o hawrintini en si tawi faljere heɓike mum jiyaɗo daɗata ɗum en toromo kanko jalla wala nde o yafanto en hada wallahu taala ala wa alam
subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal.